دما خوش به بینرین هیجا ایرو 11 سبات 2022 روژان جی روژا اینی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین کل سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش به بینرین هیجا لسنوری اوکراینا هیزن هری مزن ین لشکری دناوا تطبیقات دنه لالیه که روسیه و بلاروس لآلیه دنجی اوکراینا او ولاتی ناتو یهنه لحرمی روش هر دمی آلوستره ناتو جبو حرمی پلانا شاندنا لشکرین پرنتوی دی که لالیه که دن دولتین یکبون امریکای جاره که دن بلاروس هشیار کر جه حسابین خوین شاش وگره. اوکراینا جفکارین لسر تفگرا روسیا به همان هیزا خواه دا آمده باشیده یا. تانکن اوکراینا جبورو شکشر ده تفگری دنه. تانکن جکارگهن زرخیین لشکری تین درخستن جی لحریما اوکروبورون پروم تینه جرباندن. پشتیوان آمده کاریان ارتش اوکراینای دست به تطبیقات با حوزا برفی 2022 کر. پرورده و سرانسری ولات پیکوره. اف چالاکی ده چارچوه برنامه پروردهی برفره آگشتی یا هزین چکدار این اوکراینای ده تی پلان کرن. Є практично всі країни Європи, тут є сьогодні. هم وقتی وزارت پاراستن یا اوکراینای بو وزارت چند و سیاست آگاهداری را جبون نرین چاپمنیا بیانی تطبیقات ارگانیزه کرد. ددما اف یک لناوا اوکراینای رو ددن روسیا و بلاروس به تطبیقات خواه بالا جهانی کشاندیه سرخواه. تطبیقات لسرخاک بلاروس دست بگیری لگل ولاتین روژاوا بویا جهه فکران. تطبیقات کو ده ثبات دست بگیری و حتی 20 مهه دوام بکه. جبو تطبیقاتی پرگالین پاراستنا موشکی ین اس 400 بالافرین سو 35 و سو 25 اس ام لوالیت هاتنه بجه کرن. سرفرماندار گشتی روسیای گراسیموو جبو شوپاندنا تطبیقات لبلاروسیه. دوین آف بریده ناتو لهمبری تفگرا لشکریا روسیا یا لسر سینور اوکراینای پلانا خورتگرنا لشکران آلی روشلات آماده کریه. لگوری آگاهین کو آژانسا نوچهان آلمان دپا به دست خستنه ده پلانی دل ولات ناتو ین لباشور روژاوای اوکراینای به تایبت رومانیای یکینین شر این پرنتویی وی بینه بجه کرن. هات راگهاندن کو سی ولاتین اندامین هف پیمانیه دوی هفته ده پلانا ناتو ین با آوای که نویسکی اری کرنه. تی دیار کرن کو پلان دکاره دمهن بحاری در لسر عرده پیکوره. حتی نها نای زانین که جان ولات و لشکران بشینن یکینین پرنتویی. لیبله شاندنا لشکران جالی دولتین یکبوی ین امریکای و فرنسای و تقص دیدن. With respect to the Chinese calls, I routinely سروک فرمانداری گشتی ین دولتین یکبوین امریکای مارک میلی به سررکان گشتی ی بلاروس ویکتور گولویچ کو به ارتشا روسیای را تطبیقات هفپار لدار خستبو آخوی بردف که سررکانین هفبش این امریکای کلونیل دیو باتلر دداخویانی که دراغهاند کو هفدیتنه که بریا تلفونی پیک حتیه. باتلر بالکشاند لسر ویه که کو هر دو فرماندار لسر مجارین بفکار این اولکاریا هرمی گوتو بیش کرنه. بلد سروکی دولت نیبن آمریکای جو بایدن راگهاند کو روش اوکراین ایدی ندبن کنترل دیا او جبر ویه که بانک لولاتین خواهکر کج اوکراین درکبن سرک وزیر انگلیستانی بوریس جانسون جی روش هیا لأوکراین وکه یا هری خطر بنافکر دوی نابری ده آژانسا پیکن آسمانی ماکسر تکنولوژی وینین هزین روسی ین دسنوری اوکراینی بجه بونه جی براف کر.
nomination process for Supreme Court, what your short list looks like, or if you want to name them. سەرۆکی ئەمریکا جۆ بايدن دە هەفپەیوینێکە تایبەت ئا لەگەل کانالا NBC ڕاگەاند کو رەوشە ئالۆز ئا ئۆکراینایە بە ئاوایەکی لەزگین ji کۆنترۆلê دەردەکەوە. li gorî Biden eger hat û ku Rûsya dest bi tevgera dagirkerinê kir wê pir zor be ku operasyona xelaskirina kesên asî mayî pêk bînin. Ji ber vê çendê Serokê Amerîkayê bang li welatiyên xwe kir da ku ji Okraynayê derkevin û ev hişyarî kir. Diyar e ku Rûsya xwedî yek ji artêşên herî bihêze. Eger di navbera Amerîka û Rûsya de şer derkevin, wê bibe şerekî cîhanî. Rewşa li Okraynayê rojane û bi awayekî lezgîn tê guhertin. Êdî wê ji kontrolê derkeve. Eger Putin bêeqiliyê bike, divê bi tu awayî nefikire ku ew ê zerarê bide welatiyên Amerîkayê. I want to be very clear about something. These are not permanent moves. Li ser heman mijarê berdevkê Pentagon John Kirby jî got de rewşa şer de wêyekînên Amerîkayê yên li Polonyayê beşdarî operasyona rizgarkirina welatiyan bibin. Di vê navberê de Ingîlîstanê jî li hember êrişa Rûsyayê ya muhtemel lez da tevgera xwe a leşkerî. Bi vê armancê piştî bicihkirina mûşekên li dijî tankan duh Londonê 305 leşkerên xwe şandin Polonyayê. In the NATO-Russia Council to find a diplomatic way forward. Piştî vêyekê Serokwezîrê welat Boris Johnson li navenda NATOya Brükselê têkildarê rewşa Okraynayê ev hişyarî da. Demên pêş wê Ewropa bi aloziyeke mezin a ewlekariyê re rûbirû bimîne. Dibe ku rewşa heyî têkiliyên herî xeter be û lazim e em xwe ji her alî re amade bikin. Li aliyê din duha ajansa peykên asîmanî Maxar Teknolojiyes wêneyên dawiyên hêzên Rûsya ku li ser sînorê Okraynayê bicih bûne belav kir. Ji wêneyan diyar dibe ku Mosko baregehên mezin ên leşkerî li herêma Krimê ava kirine. Herwiha pişeke ji leşker û teknîka şer a giran jî li Belarûsê bicih kirine. Tevî vê yekê jî hê Rûsya iddia dike ku ti plana wê ya dagirkerina Okraynayê tune ye. Berê dijberên Çînê careke din li hev dicivin wezîrên karê derve yên dewletên Yekbûn Amerîka, Avustralya, Japonya û Hindistanê bi dijminahiya Çînê civiyan armanca sereke ya komboynê jî kêmkirina hêza Çînê li herêmên Asya Pasîfîk û xurtkirina tifaqa Kuweyt bû. Dewletên Yekbûyên Amerîka û tîfaqên wê yên li Asyayê îro li bajarê Melbourne yê Avustralyayê li hev civiyan. Our partnership with them, each of us, is helping us achieve the many things that we're working on through the Quad. Serokwezîrê Avustralyayê Scott Morrison alatêkiliya dijwar a di navbera welatê xwe û Pekînê de kir û diyar kir ku vê koma ji bo sazkirina hevkariyê ya demokrasiyên li ser heman fikrê gelekî giring e. Morrison got, em di cîhanekê perçebûyî û şer de dijîn. Li hemberî kesên dixwazin me bitengijînin, em li ber xwe didin. Serokwezîrê Avustralyayê navê Çînê neda û diyar kir ku her sê hevkarên wan zexta li ser Avustralyayê fêm dikin û ev yek aramiyeke mezin li gel wan ava dike. It remade him as a person. It remade him as someone who followed. Wezîrê Karê Derveyê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Antony Blinken jî beriya hevdîtinan ji rojnameya The Australian re axivî got. Li gorî min armanca serekeya Çînê ev e. Ne bi tenê li herêmê li cîhanê jî bibe hêza xurt a leşkerî, ekonomîk, dîplomatîk û siyasî. Koma Quadê di sala 2007 de hat avakirin.
پشتی 10 سالان دما دناوبرا چین و هندستانê de li ser sînor şer çêbû û Çînê li derya Çîn a Başûr leşker bicih kir, ev avadanî kete pratiğê. そしてイアン・ブレマー氏の下で Wezîrê Karê Derveyê Japonyayê Yoshimas Hayashi jî di meha çileyê de li parlamentoya xwe iddia kiribû ku wê Quad li Herêma Asyaya Pasîfîk pergaleke li gorî dewleta hiqûqê azad û vekirî pêk bîne. We've seen the difference that these efforts have helped make. Blinken beriya civînê diyar kiribû her çi qas Ukrayna li ser bala wan e di heman demê de got. Cîhan mezin e, berjewendiyên me jî global e. Wekî ku hûn hemû dizanin, bala me bêtir li ser herêmên Asya Pasîfîk û Hind Pasîfîkê ye. Şerê navxweyî destwerdana hêzên derve û rewşa siyasî ya parçeboyî bi salan e Libya ji van pirzîrêkan rizgar nebûye doh Fethî Paşa Axa ji aliyê Meclisa Nûneran ve weke Serokwezîr hate helbijartin Serokwezîrê berê Dibeybe ji ragihand ku ew vêyekê qebûl nake û wê heta helbijartinekê erka xwe dewam bike. Piştî şerê navxweyiyê bi salan hêvî dihat kirin ku 24 kanûna sala 2021 aloziya li Lîbyayê bidawî bibe. Lê ne hilbijartin pêk hatin û ne jî pirsgirêk çareser bûn. Bereva jî rewşa heyîya niha nîşan dide ku welat wê bi aloziyên mezin re rûbrû bimîne. Tişta doh li Rojhilatê Lîbyayê rûdayî îşareta vêyekê ye. Meclisa Nûneran bi serokatiya Aqîla Salih doh bi yek dengî Fethî Paşa Axa wekî serokwezîrê demkî hilbijart. Bi vî awayî dewamkirina rewşa parçebûyî ya di navbera hikûmetên Trablos û Tobruk de careke din xwe da der. Têkildarî mijarê meclisê sedema vê biryarê wiha parvekir. Hikûmetên nekarî 24 kanûna 2021 hilbijartinan pêk bîne. Ji ber vê yekê erka wê ya demkî bidawî bû. القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تتابع باهتمام شديد. Piştî biryara Meclisa Nûneran a Rojhilatê Welat daxuyaniya pêşî ji aliyê artêşa netewî ya Lîbyayê ve hat dayîn. Berdevkê artêşê Ehmed el Mismarî anî ziman ku ew erkdarkirina Fethî Paşa Axa bi kêfxweşî pêşwazî dikin û got. Hikûmeta nû wê welatê me ber bi rewşeke aram û baş ve bibe. أعرفوا ما تحسون به الآن من خوف على مستقبل أبنائكم وبلادكم. Serokwezîrê demkiyê heyî Abdulhamid Debîbe jî li dijî biryara Meclisa Nûneran derket û got. Heta hikûmeteke fermî biriya hilbijartinan were ava kirin, ez ê erka xwe dewam bikim. Li Lîbyayê piştî hilweşandina desthilatsa Muammer Gaddafî welat bû du perçe. Rêveberiya Trablosê ku wekî fermî hate qebûlkirin û ya din jî Meclisa Nûneran a li Rojhilatê Welat. Di navbera salên 2018 û 2021 de Fethî Paşa Axa wezîrê karê hundir ê hikûmeta Trablosê bû. Hêzên dibin fermandariya Xelîfa Hefter de jî li dijî hikûmeta ku Paşa Axa endamekî wê bû 14 mehan şerkir. Fethî Paşa Axa sibata sala 2021 bibû namzetê hikûmeta demkî lê bi ferqeke kêm Abdulhamid Debîbe da pêşiya wî. Bilê bi destpêka salêra şerê li Yemenê dijwar bûye qurbaniyên vîyên herî zêde jî sivîlin netewên yekbûyê ragand ku tenê di destpêka meha salê de 234 sivîl hatine kuştin. Di nava meha çileyê de li Yemenê şer dijwar bû. Ofîsa Koordinasyona Karên Mirovî ya netewên yekbûyî derbarê mirina sivîlên di meha çileyê de li Yemenê hatine kuştin rapora ku amade kirî weşand. Di raporê de hate destnîşankirin ku di çileyê de li Yemenê 234 sivîl hatine kuştin. Di nava 3 salên dawiyê de em danên herî zêde yên hatî tomarkirinin. Di raporê de teqezî li ser wê yekî hatiye kirin ku dewamiya şerê li Yemenê bû sedema ziyanên giran di nava sivîlan de pêk were.
لگوری راپوری د سال 2021 ده 769 سیویل هاتنه کشتن. اف یک جیتی واتیا کو روشانه لولات 7 کس هاتنه کشتن. هر وها 1739 کس جبرین داربون. لیمن کو اف دمک دریجه به استقراریا سیاسی لی سردسته دناور حوسیان و هیزین گریدای حکمت ده شر دوام دکه. جسر 2014 و لیمن دنابرا هیزین حکمت او چکدارین حوسی ده شری نفخوی دوامه. جبر شری بسد هزاران کس هاتنه کشتن او ریل بر کاراساتا که مرووی آزیده و بویه. جبو عراقی دوار آبوری ده بردلا شری کویتی گرام بو نتوین یی بوی راگاند کو عراقی تواهی تضمینات شری داگیر کرنا کویتی دایه عراقی بگشتی 52 میلیارد و 400 میلیون دلار تضمینات دایه کویتی. کمیسیون تضمینات یا نتوین یی بوی پشتی جوینا لجنوی بداخلینه که دیار کرکو ده 13 چلی ده عراقی تضمینات شری داگیر کرنا کویتی تمام کریه. پشتی که رژیم باسی ادبن سروکاتی صدام حسین ده سال 1990 ده کویت داگیر کرد 2 میلیون و 700 هزار گلی پیشکشی کمیسیون تضمینات یا نتوین یک بوی هات بو کرن. جه عراقی داخوازا 352 میلیارد دلار تضمینات دکرن. پشتی وی گلی زیده کمیسیون تضمینات یا نتوین یک بوی میلیونک و 500 هزار گلی اریکر و 52 میلیارد و 400 میلیون تضمینات خسته سر عراقی. دوی طبقه 1990 هزین عراقی ایریشی کویتی کرن. به داگیر کرنا کویتی را عراق بو خودی جسدی 20 یا نفتا جهانی. کنسی اولکاریا نتوین یک بوی او یک بجاره که ده شرمزار کرد و دششی طبقه ده قد خیال سر بازار عراقی جی سپاند. بلیل پارزمین امریکا باشور و اروپای شوات و تقنین ولکانیک هبون شواتا لنیزیس نوری آرژانتین پاراگوای باندورک زیده لسر روشا لحریم کریه دنوا سال 2022 ده جاره یکمین تقین ولکانی یا لچای اتنا یا ایتالیا پیک هات حکومت جبو روشا هایی هشاری دا. به روژانه لهرمن لباشور آرژانتین شوات هیه. شواتا لنیزی باجاروک کورینتس ویرانیه گزیده ده خویا کرن. اف دیمن لهرما سینور آرژانتین پاراگویه. پشتی کو شوات هات و مراندن سوالن تلف بوی و دارین شوتی لجه هاتن دیتن. هریمن کورینتس بویا قادا کو هری زیده شواتا دارستانی لیبان دور بو. اف دو سالن دو ولات پارزمین امریکای باشور زهابونه که زیده هیه. تقینا چیای ولکانیک یل ایتنا جاره کدن بالکشان سرخوا. ای سال جاره یکمین چیای ایتنا یه به بلنداهی 3000 متریه لاو باراندن. چیای کو دکه و هرما سقیلیا یا ایتالیایه دناوا سالی ده جاره یکم لاوان دوبارینه. لگورنوچه ده چاپمنیا ایتالیای ده چالاکیا ولکانیک آکو 2 ایواری دست بکر و حتی ساعتین شوی دوام کر. ها دیار کرن کو ده انجام تقینن بهیز ده آخرین کو جو ولکان درکتیه بقاسی 10,000 متره بلند بویه. انستیتویا نتویا ژئوفیزیک و ولکانولوژی یا ایتالیای جی جبر آخرین کو جو ولکان درکتیه هرمن در دور هشیار کر. هاد دست نیشان کرن کو سفرین بالا فرگه ناو نتویا لدورا هری نیزی ولکانه دوام دکه.
تقینه بخوره چاوین مرقدار زفران سرخوا. ده همان دمی ده و یکی باندور لخباتین آبوری و وگو هستنا چاندنی جگر. سالا بوری لئیتنای زیده تری 5 بویرین تقینا ولکانیک هاتن تومار کرن. ولی بینرین هیجم لورد گیجین داویا بلتنا خود بجین حتی روژا دوشمی بمینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.